Eradisi sikana ye mama Rebecca ediaban ene nia omanu sa ebusa se ades non sa enso refine onso dia ewonwo awu boja mama Lodina ene nia kanina eradisi se amfa sikana amfa nkomo ni ansa ampekwan bi so ampa onchewa emoma ene ni ochina nyina na ba bi odi aduru sa accuser no na apprompti maame fo no enkenka oba odi kan sisi ni sanso on pen wasem on person di bese and on person Ghana so be wudu because of sika wa jinti ena mabako sem o person ni kunja eka adadafo amampeni adadafo de nti enu nti na ma odi mojahio edi sa sika na no amfa amane kwa Mimo Bibia Sapre, Wajipreshe to my GHSO, Apoba Strongo, na ene day, and Kumahodro Abetuja, ye my fire my moonsem, and a Sabre ye day Ebesomo. Na ye share and ne, and summer a wohono, ye nim se, Cecia day, ye man penny, ne yere a ye mame, Rebecca, a Kufuado, a Biomusuno, a man penny abediche, Mrs. Semria Bamia, Onone, a year or Yeripa, or da, your vice president, China, na Saint-Tim Sambi, and a Cocoba Efa, one more salary, na to say, ya beju, and Tiamo beju, led committee, Edbetu just say, and cheat your more salaries, be at a say, no, Gana for the donor, so I said that Bisabre body, yet been Peneso and my any mother, and Cindy, everybody, Tima, man for Kiki Guma, and Nam so much as a man penny for ye, one more time said that be woman to be at the Grey Munya behind, and ma a gra. One da no say mam for no more na say sika ye de be mo na kasa ba ho nti wo mo hwe ani sika na makasa no enkwechi ma me Rebecca Kufuado wodi kan dane ni sika waje from 2017 ebesi year 2021 afi mu ayewo mu allowance bia ye de amane bia wodane ni nya edema Ghana aban se wonso mu biem ena biem so denounce aketwe bia said abi do say ye ka so wonye exact kasa no akosro dodo yetete omayimu na tete di odi echire Mrs. Semira Bawumia ono so to aso this statement better contain so ono so denounce tete sike bia aba no wo efi abem so no so adane ade ama aban no ebiem na enu echire no na tete amanfo ka se sa na moye wo mo etuye no ebi mu ne se da bi wo manfo buo ama oman ne se man penifo mo da omaya no enti asemesi ni aka ne kakra enti ebufuo ma peja ska ya adiama oman no na se mo amu Ghana man ebi so da bi wo mo ye penifo obuo wo mo ho enye se kombi enede wo mo sika da bat se bibi foforo eba na ehun se kika ye mu Ghana fo etime nyomo kaseti ade a ene na se da wa na se wo mo enye se wo mo disika no ebesan aba na se yaso yesike mu na ne nia mu no se ye wo mo disika na ba ni aso mu no dia nsusuaso ene benya ewo my Ghana so eye ne papa mu anabo ni bi betimi afi echire aba sa ensem bi ese ene nyema bi aka ho nti no ye wo sofo bi abepie mu ewo ne de ye dwumadie yi emu atese sofo ni din awobia edem nim ne Reverend Sharpers Kwame Pepra na ebusafo asafo oda no God of the Fathers Ministry wo Franco ene ne bedi nkomo afa ensem yi eho na ansa na no maye gye wo kakra embra ye ba ekobo ni ma ane yewura Mr. Asumamo akwaba shugo bi me ansa na be rank mo mu kran me ka mo se edme ko bi boye chidom e ma ye de adwumade ebremo o cha de herbal center ye be bi e wo so emfa won se si fate be bi abedru se de tie bi abomodi ade form numbers na echego e wase ho anase ko me cha kwan e wo dance man akra ha e na bi so metamale e one of them ready no mo ntimi embo na ababa wo no NCP ensita e wa pomudin mu emfa ema bo me mi ema Reverend Sharpers Kwame Pepra Akwaba Strongo embra ye twumede eso Reverend mo akwaba yes bibia boko adu nyame adu edemade ase na Reverend ye hye ensemi ababeto dwane Ghana phobia komanu atu ebi so se Davida se ye mampeni yere ene na bede chere omotimi adane sika ede ama omani bi ma sika wo munim se they are located to that money and I say almost if I say one more 86 can allowances
na salary mu na yɛ mpɛ so mbenya no matimi ada ne sika no ade ama my Ghana na just akodu say mpɛ so what does it mean for the nation? In fact, just 3 days ago, that is on the 13th. On the 13th of this month. And I'm a co-program B. And then I'm coupon each. Now I personally have been undercover working for Ghana in so many areas. Okay. Now a radical chairman near me tia sena me hu yan say Ghana do pempen so bia ya ni ye bese. Ghana the say kra. Oman ya yetimu yi. Oman. Baby edru say badwe for ne omo a omunim ne ekoso a omunim nyame adwenim sunsun sem. Say yan tu anamo ai wosi tu efa nyame asem so ani na adwe sunsun hia oman ene yibi. Ye bompa se engodu se me so ba ne nyam no DNT na ema eba ni sa die na sisi a connect to sa initiative nyam ye emeya tem how does it connect to any and the top fan am born to summarize the reality sikana ye mama Rebecca ediaban ene nia omanu sa ebusa se others non sa enso refine onso dia e wonwo awu boja mama Lodina ene ni akanina Erade se am fasikana am fan komo ni ansa am pekwan bi so am pa onchewa emo man enne ni ochina nyina ai se sika we ka se ye chi omo ka se ka sa wanti omo aka se fi omo pe mo ja se obi na show omo e fi omo pe mo de allowances na de se was allocated to them na dia back e dia mo man no betimi ama oman ye timi ahire ye man Erade mameti asese sika na eyemu Jessica. Eyemu Jessica. Sika na enkenka de omo age 52,017 dia bisi enem. Afra moja. Afra omo moja. Eyemu Jessica. Na enya komapam ena mo de bae. Eya bebembi a eye bronsama kodi ekese bi a owusu oso. Na no ntine ma me ka kire o se Ghana ya wi ya ye ko se memo. Any acquisition. Kind Revelation chapter 12 verse 10 or say the accuser of the brethren have come down. Now and then you experience that home. Or the accusation baby na baby odi do sa accuser na apprompte mame for no enkenka oba odi kan sisi ni sense on pen na wasem on person di be say and on person Ghana so be wudu because of sika wa jinti ena mabako sema opese oni ni kunja eka adadafo amampeni adadafo de nti enu nti ne ma odi mojahio edi sasika na bana amfa amane kwa na etise meya mfatu a Matthew chapter 27 verse 5-7 on okokan wa etise je Judas ye Judas ton Yesu duma na oye onyanwa ketua but eketua no odi koye so what the koma asoro nso on baby asoro mpinifo na anje ya amfa bia ma o man ya amfa bia ne hwe efisa asoro mpinifo na o Judas ni o bo po yes ade o mu se sika na Judas dey ban se o mu ye mistake di sika no fra asoro futu ana o man bibia no mi anke be bo nso no ene no meketo enti o mu se sika we eyemu Jessica enti e de ba ko to asase ni atuni din se asase we omo upa o asase na ebisi wonso enti maame ni sika na odi aba no nsore kese a Erade de so Ghana nipa nyina nkudi asofo nyina na ya hwe kwan a e be fa so ande na se ye fa so ye na o makoma to won yem a na na koma to won yem a Ghana be di nkunim na ye show Mami ya kana seme ya mame Rebecca Kufuado se na wokai no obi o mpe no asem ye nti no asem poda sikasebia na se no endin bubo be mu ate se fa no nti ni din ebe mu na ka no asem kakra wo ba the statement really there no wan che we bia se ni bofu but said ye be ya o man ye betimi nya mpuntu nya sudwe ni de bu no de bai do say bi mu assume say ni bofu in the way of written you eti se
ade so nim say at this stage no man no ye sika akwaatwe ye sika tis will be this car ba na ye sa be return ya. What kind of image you create at your more mind? So one na dia bo tie e chop pa de se bet papa to but yes I return sika no no how can you be dey ya nsa na me di kan kan na do nko se ma no amfa ne bi no dis kan bai e dua na don sam pese on na ma me no so be boy ti ma me no obo Ghana dua sika no wodi aba no e dua bo e ti se Ghana na ne nice wa e do ha bi ba e tu mo di wo se bi ka se e bi aka how mo ke kan nyina e bi no kra no ade san se don sam o ne botai so pese o ye nitina angels no 1/3 of angels almost otimi di omu na ba fo oye na ejuma oye ni yepa do ani ma so but bia bona bonsam pese I say so wuye so no bi le kun no aka sanga de wu an ti say so die by his own so enti abadoye na me pese me mo se Ghana omo yesunsun fo no a omo sesunsun nyama se omo ni Ghana mrekra even kra ni yesunsun fo no kwa obi en se Ghana e oba sunsun ni kuta mo Ghana ye oba na o ye oba tampa kesia o mama wo mama mudi mo man usunsun na ne contact a odi general de ni dima ye e o Yesu mo jam ni e ma Ghana tin Ghana hihia kwanhia bibiri aye free ne bibia eye abadoye bi aba oba ma bi paibo e no de kura Ghana o ma wodi ntina Ghana da so jina o ka said that sesia accuse an bonsam no o ye no wanya contact ama mame honhom na edi o man no so edi ya se do ba tan ne ba apon yinama wa o ni ndebisi se wa wo ba na wa hwe na ma wo ba akoma wo ma wo ba no abedru ba bi na se bi ka frache o se o hia o ye be for ama scanty fancy kama how will you feel? Yes, no me cramp on kasa e kwa no me e be ka so no me kese ne ba enti Mama Rebecca ne mama no mu gina honam enkenka Mama Rebecca ono ye contact to the office of that woman in the spirit enti anything at all that is going on in the nation they link with the human Mama Rebecca any there's a special Mama Rebecca to intervene for Ghana say Mama Rebecca bufu na or reject scan near the scan fra any coffers of Ghana ebe kan obia beka ubia nti odi for say na enzami ya be na say Ghana yesum sen esi ono na return o che ase ono amemefemu no dia ba nti yesum sen ye den ya return say why be so pa ne be tinya convince ne so ma ya fomo sa so ade mu bi ade e bon mu bi ye bibi kan wo de manana when the Bible say Ephesians chapter 6 verse 1 2 say the way janu nani na ona ede awari nti oye mame say amfa ni di amana we are cutting short the joy of the Lord we are experiencing in the land na say be ka fa chempinifo e wokum e wo mani na sem bia so ni we si a intimate son ade we decide not to bother it enti say pe say this kind man mama me no na kuma ton yema not even with compensation with the sign check out their bank the one sign check or their bread or mine I won't receipt it down I won't sit down and some convincing the woman and I know some person will take a step now they can do it because God will give them the might and the direction same be benesi organa ko jata to chain mama we die so nyame manyansa fo nyansa and eso so fo apanche e de son to we dis we dis na say ekoba ne say Ghana for say na want to say pipe mu bo ha ni obi a so no odi fu adwen yepe o dia be say di nyame na yichi obi ka so o pe ko mi na de obi be obi a ne de be ka for nti say ba ne say ko yesa na ya fa ni serious ni ntu ana mo a die institution so le be ba ti mo force baby Ghana be duru no ni nya nyame asem trust him as is the writing of the Bible okay and say Ghana accuse na oba sessin or you're good in finding fault into a manager and fault on everybody including the watchers I sunsun ni perform and so you are finding yes but still na Nyankopon wo ne kwa the mechanic say Jeremiah mresu o kan sunsun sen bi brecho ne that sen bi brecho man ni a business sen e say Israel for your nyama ampa o manyanto bi mu di na tem bi mu amfa anya sem
ebi just the ono kra from na nya adiketo nanso you see life on to one na Nebukadnezar be fa Israel na be to one there o kan kinsa be wo there to enti say Ghana 4 years as ordained as of information free o na then na mo there no problem. I say blaster on the blaster for cap dia the amount at the Ghana issue and the pain of certain people that were not handled well. Let me say Akufa Dubai or no now I'm painful they have tried to solve some of these issues me say Ghana for the dia tell say the can nance ni me amfa nkwasa same viewer say o man o ye ni ba o se na tenefo a wo ye ne made obeka Jeremiah radical no Jeremiah na make radical no nti wan konkwaso by mabunu no ne mrante ne mabawa na ohene ne nkofo nya omo ya so de say nyame asem so nimfa so nyame nkanwe o nya ho chiro omunya ho echiro mu na ne niemu no ye mame Rebecca Kufado your patent e ba ne say asem yi ono a etin wu bi no ka so okay ono a Philip Makoy your patent o da o ban ya no on best o ye ne o say ye be ba o man so to ono a Philip mu ka so okay o de ye fom so a chen o de a chen fini mu ayes wo mo bi amane en ba but so be diske bia eno to betima ma oye ne ye fi nso ana sika de se ne tibia se return to her se ne tibia Ghana for and say Ghana for nsa so sam sika mu da enyo no nko a with all the first ladies na face no etimi pe kwan bi so ne e panicho other undercover or open but sika ne there and what say e ka be bia se what say come am no ba Reverend obi be bisa say na o mai se ne mutie da be ne eni betima ya adwen cross okay ye tie wa se eni ya adwen cross papa mami acho obo ka se okopa acho kwa obi be ka se odi eni kwa no bi tie ka se mo de motori a ade because enche bia na nsem ye chi odi ska de ba ye kwa no ye general mosquito ye chocho peli adima eni se manu ko no ka se sika no so bi odi be ya badia ebi we chire nte se o munye hwehwemu na e court cry nko and they say akoba ne say ono cry timi kan so epeni a ono so kam etimi kan say no say ba ne say timamofobia nya dukro ne afanta be ni ba ko de chie se onko pa achoa so ono a Philippe nko na achoa betima ma o ha ono fi so an meso the sword of the nation one ekutan ekwa man peni anti e man peni ekutana oni ndi obe se o pese o man no tom na ne botaya ono wo na da chechima eboni dimpa se ne bwatiti fudi na oni ndi obe mama ne ira diska Ebusiafo empenifo ewo bebu bi a wo mo etebo se obanyansafo we yebuni be yenka nasem eye sika ye maame mampeni yire eye Rebecca Kufado edi aba back na Ghana Consolidated Banks aje receipt da bonte ebiemu so no odi de chie eye mampeni abe de chie yire maame Semira bomia so di chie do aye bi no ebisafo enna enwasem ye kan sa abre yi atese according to nyame ni be ya oti ye ha say watch say the way we ni so enie se ba ne se sike ye je no bi si efa ko si hospital bi si efa nye school obi si efa kwanshina kwan na ye de ekwo ye kwento su ne so nye fine man no de e beba ni aye keka no o se si ekwa ye ne sa ne de sike ka o man ya enie die hu bi pe ye hu bi o man na aso sa enie pe e de ema o man Ghana ana nenti we no anamon ben enie tu e de fa Mija edi asumu adinche bia bomodia na fatwa or comment section na biem no share video way on all the social media platforms we ayasema emunya enti bomodia se kwa bia so be pomode no wapiepia na edru embebensu a ebedu se na be ya ye nipa sese wonte asemi wetimi atibi na anamono yetimi tu edi afahu na ye ne sana wo sako ye social media platforms Instagram Twitter so @tumagh_ na wonu so no abomodia afle on Facebook tumagh na asakra ye de jumede no ebesi no ye misa so phone lines na de se bia awunya ne no so timi no edi nkomona further direction bia na se etimi afaho edi aba Reverend me pacho fa o number etu jamayo but my number is 0244 507864 0244 507864 anytime you have a friend be a winner
Ubenya na your closing address and some ya Kenya or person born to fan for to job. Bet me get to job. Dear Mestre Omampeni, Irene Amampeni for Ire that Dane Omabidi Tina and say Abadoya Woma or Mana, Omude Crow, Mana, Ma Mana Bidru Sam Pempenswing. Momo Reni, of course, is AC. Na Omon to Aqualano. Any back a bone moon soon, woman ya would train on sanity. Na Omon fa say me, yes, on be funny personal, but on be funny, I would just so. Na bibia me I fine. Na Ghana Fonso, yen real muye, any day we are a son sim, efa. Na for so for no ato. Wait mu ensem yedi esi nyame eyaduma ebesai edi ehia ebim na na mo wiswa enimdi makramunya bye bye.